Ahamada day 12 chemistry na video viewer puna ko taram noksari matang paring na sa tharak pa chemistry gi class 10 gi chapter 2 loikre chapter 6 loikre ngasi sina inaw no na unit 4 chapter 4 types of chemical reaction na se continue to jaga do ni aduna ahamada ina para se tak tringai chemical reaction na se kaino sama pamag edu kitang ai hajaraga magi types to dai sansara age chemical reaction nama hai taragadi kon mayam na khange reactant hai mama product hai bam lai chemical reaction adi newly another product of form to go down that is the chemical change hando din yaro product la ra khoi reactant da mana loriba khoi reactant yaro mi bond mayam te thugai ra kanda hana reactant do nattaba inaw no product ama form to taragadi adu khoi na chemical reaction hai kana adumana product anaw form to wagi puthok pasida magi makan mayam de karama mo chathara kanda product pini kamai chathara gana karama product pini gana naina budu ne khona types of chemical reaction hai mayam na bab ta biro chemical reaction hai ta ga di reactant khara punchina kanda or reactant amma oi bai machine ani hum shu bai reactant mayam do punchina ga thugai na kanda mokoi do not taba newly another product ama form to taragadi adu khona chemical reaction hai ngasi aina ahamada types ta nokata daiwa types na combination reaction maming na taksare karama makhan gi reaction chemical reaction no kana combination reaction means combine punjin ba combination reaction hai badi product ama form to rakani adubu reactant two or more reactant takao reactant ama na ta single reactant na ta ko two or more reactants na combine together to rakana form to ko adubu makhan gi product am form to rani adubu makhan gi reaction do bane combination reaction ai tanging biro period definition just simple one ai dum pi bani for kana gum na sudum ining momong de iu kanta kai laite just point tang test on biro chemical reaction makhan makhani ma types ni ko makhan ngani kamai to ba single product is formed product ahum mari ta ba ba ta product only single product form to ba aduga reactant di two or more reactant ani oi ba ahum oi ba reactant mayam pun ba ai pulli ba reactant mayam do na combine together to kanda product ama khak form to agadi such kind of reaction is known as combination reaction ko ai example ai lokho chage example the formation of carbon dioxide si combination reaction combine ha kan reactant side ta carbon plus carbon solid ni ko plus oxygen si reactant kya soi si reaction da ani so carbon ga oxygen adu kai pirak to ba carbon dioxide gas to ana sida ko na khain na thai two or more sida ju hen ba reactant do product ni only single product we go example the si should be another top example amada kai pi ai water CM0 top example hydrogen law plus oxygen law gas phase ta ko reactant ani hydrogen ga oxygen ga tongan ba reactant law mani se combine ta ka na si kai form to H2O mahin ata dai product se kai no single product sumai to dana reaction mayam lai gra du din no like ta mukhai yemo refer to ro main of the kaino combination reaction haraga di two or more different reactant na combine together to form single product aro ta di adu ro ko na combination reaction ko sida ani shuba types ta
types of chemical reaction yani show line na lokho to cha decomposition reaction maming lagi kitang khang ri ngasai ju combination na kana combine tawraga single product same ni khang ni dumana decomposition reaction na ka ni kaithab decompose kaithab means reactant amani sidane mong reactant amo wa duni ngasai du opposite gumbani reactant ama se in the presence of heat reactant se koina thugaira kanda two or more product se ama khakbi bana to product ani hum react targadi this kind of reaction is called decomposition reaction called Mimi wakhan da dum iyo magi meno ko du test lo any reaction ama khak ai compound ama reactant side ta lai lo ba compound na broken down kai thara se kai thara ba two or more simple substance khara kai thara kai side no kai thara ga do product side ni la ka do to kai thara ba tam da kai yaw do in the presence of heat si yaw ta ga di reaction do ko na decomposition reaction ko cheda mai definition khang ma tung da example amma ni dang amula ko charang ge example da mana ji calcium carbonate la si mapang ni calcium carbonate compound ko mapang ni calcium carbonate sai li ka dau se ba in presence of heat ai bani ai heat period ai de bone ma thugai ba ji heat chang ne ma phana la la mi ne du thugai la ka na so ne product se makan tongan ba substance kara phangduri ni heat changi adana heat se pisila ka na khona kari phangani ha ka da calcium oxide plus carbon dioxide gas ne phangdus calcium oxide plus carbon dioxide gas pila ka ne ina ma pang adu de sidai ko ga no reactant lai se kai no calcium carbonate amma khatan reactant lai ko compound se heat pila ka da ma se thugai ka da mangon de kai pithori calcium oxide amaga amane kai carbon dioxide ta product side ta ani ne place sumaina in the presence of heat ta thugara ka the product ani hum pirak ta ga di sibu khona decomposition reaction ko another yam important oiba example amaga moi lojara ke atopa ko yam maru oiba example amada karamba ha ka na ko decomposition of lead nitrate decomposition of lead nitrate. Lead nitrate ai compound ko kai than je. Chi decomposition ni by example am khani. Na maru ba decomposition reaction ni ani shuba example da ai lokal je han magi da aina calcium carbonate ki da lokal kra. Ado si ju phajai sinam command no ha ga da lead nitrate se kaino colorless substance sampane mas hai ko se ko hit to ka na magi property se thugai ne adu thugai le se kaino indicate to wi ha ka na colorless oiramba lead nitrate se hauji yellow color da changba kare lead monoxide to ole yellow color piradi lead nitrate na tre habam di ko khan color se na ta indicator han le ma photo change to ana ko yellow color oiba lead monoxide form torani aduga nitrogen gas na brown film wana brown machugi film wana ka khatkane ada kona khangi se kaino o lead nitrate ai ro che koni heat pi ram tung da ma se lead monoxide nitrogen dioxide amasung oxygen gas pithore hai ro che kaina ta ai ka na magi tonga tonga ma color pirak pa color indication sina hai ba lead nitrate se decompose to ai hai ro che khangi masi example se ai mayam so dang mention tawge very important ni dum hangba yawi kamai jo hangge ha ba na kona in decomposition reaction of lead nitrate ta brown film pira ido kari no or colorless le amada yellow oli do kari gino
सुमायना कोइना कलरिंग अमा माई इंडिकेशन अमा लेबसिना मरम ओरकांदा कोइना हंगबे याबो क्वेश्चन मयाम सिदगी जोंतोई सिगी रिएक्शन से मयामना अखोई पाव मतन सिथा बिरनु खितंग हेना सिदा फोकस तौबिरु डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिदा अइना अहान एग्जांपल लौजलिबसिना हिट हिट सिजना काना डिकम्पोज तौबिबा काइथांगिबा दगुम रिएक्शन दि एग्जांपल नि अलो हजे डिकम्पोजिशन की पार्टी ओरगा हजेना मु इलेक्ट्रिक करेंट पास होला कान काइथा बयाबा अदुम रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मनम चली अदु एग्जांपल हम दंग लोखचागे अखोना सोडियम क्लोराइड थुमजे मपंग ओना थमगा इलेक्ट्रिक करेंट थाजिन बदि यारो मासे इन द मोल्टन स्टेट कितंग मही लांथो कान इलेक्ट्रिक करेंट थाजिन लगदी सोडियम क्लोराइड त यारबा पोट तो कोई आयन सिगे तोंगान तोंगान काइथा बयानो एग्जांपल ओना लौरगे इन डिटेल दी लाइक त मैम नसु खा यंबिरो सोडियम क्लोराइड अइना सॉलिड लौ तारगदी से मपंग ओना लौगा सोडियम क्लोराइड हम मपंग होता इलेक्ट्रिक करेंट पास तौरगा देयर इज नो रिएक्शन थोकते अदना सिकरी ओना लौगने हाकांदा मोल्टन स्टेट दैट इज सोडियम क्लोराइड से फ्यूज नाइयो फ्यूज फॉर्म अदि मही लांथोबने अदि सिदम का खंगना इलाने मोल्टन स्टेट मही खरा लांथोले सोडियम क्लोराइड फ्यूज को मोल्टन स्टेट मही खरा लांथोगा आइना करी पास तौसिनजेबा सिदा इलेक्ट्रिक करेंट पास तौसिनसे मसाई हिट पास तौसिन बने हजुना अखोई इलेक्ट्रिक करेंट ओना पास तौसिन मतमदा सोडियम दे सोडियम तोंगान फंगनी अदो समदा क्लोरीन गैस सम तोंगान फंगनी येंगो रिएक्शन दिला सोडियम क्लोराइड से कदोबा आइना मही लांथोअनबा स्टेट लौरे अदो इलेक्ट्रिक करेंट पास तो मतमदा कोई असेंबा सोडियम हाइबा कोई एलिमेंट से मपंगोन फंगनी अदुगा क्लोरीन ना इन द फॉर्म ऑफ गैस ओना पुथोरकने अदो सिजु कइनो सोडियम क्लोराइड हाइबा कंपाउंड अमा खक्तदागी कोना काइथारकाना तोंगान तोंगान बा प्रोडक्ट फॉर्म तौरे अदो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन खेना बाइबु इलेक्ट्रिक करेंट मरम होरकाना डिकम्पोज तौबदो अतोप टाइप अमगा लेरी डिकम्पोजिशन से मनुंगा अखोन हिट तौरे इलेक्ट्रिक करेंट तौरे नेक्स्ट ना कोई नॉर्मल लाइट सनलाइट को कोई फोटो डिकम्पोजिशन है लाइट यावर कान काइथाबा अदुगुम एग्जांपल अमदा काइ तौरमी है कोना डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अहुम सुबो मखंड लई छि कइनो कान फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है कोई अमतक रिमाइंड तौगे अहामदा नैनगरिबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिना इन द प्रेजेंस ऑफ हिट ना मरम ओरकाना डिकम्पोज तौ काइथानबा रिएक्टेंट को नेक्स्ट नैनगरिसिना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ना पास तौरकाना कोई कंपाउंड तोंगान तोंगान मागी फॉर्म पुथोर प्रोडक्ट्स अहुम सुबदो दिलाइसिना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन फोटो मींस लाइट हाइबनी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है तागदि डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अतोप कनाम यावदबा सनलाइट ता एक्सपोज तौ मतमदा डिकम्पोज तौ तारगदि अदु मखनगी रिएक्शन दुना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सिदा एग्जांपल लौगे सिसु याम इंपोर्टेंट नि याम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे याम फंगन बे यावय से सिल्वर क्लोराइड हाइबसे आई लौरे सी कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड मासे कइनो मचु जा कलरलेस जा याम कोई व्हाइट मचु ने ओरनी से कोई सुन तान द कलरलेस न मने को व्हाइट मचु आई अतोपा कोई हीट चु पिरोय अद इलेक्ट्रिक करेंट पिरोय ओनली मासे के दौबा सनलाइट तम फोन से सनलाइट फू मतमदा दौराने कान कोई सिल्वर अमगा तोंगा तोंगा ताराने सिल्वर एलिमेंट हमगा तंगेमो सिदा को सिल्वर क्लोराइड से कोई मपंग ओने लौरे मासे कइनो व्हाइट ओने दैट इज कलरलेस है अदो कनान तो पुंदे मासे कोइना कोई सनलाइट थोंग बजा जगह अमदा ngakang expose tawra thamma tamna kaido ngakang lera mai color salong change lai color change ne indicate to sikai no haganda mai property se kai thare hai bane why don't lera ma photo gray ma chula ta agadi silver hai ba ma chlorine gas hai ba ma tonga na sakhine mai property se kai thare ne sidagi ko ne khangi de kai no oh silver chloride hai ba pot sa
ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯪꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ then just some reaction ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ reagent ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯤꯗ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯃꯄꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯔꯛ ꯔꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠ ꯁꯨꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯅꯪꯅꯗꯤ ꯈꯟꯖꯗꯣꯏꯕ ꯑꯁ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗ ꯈꯛ ꯂꯧꯔ ꯊꯝꯕꯁꯤꯕꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯐꯪꯕ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯅ ꯐꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯥꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯀꯂꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯀꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯈ꯭रे ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯜꯚꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ sidagi akhona khange ko silver price se yaring kai sunlight na phangdaba mafamda hadi dark room da mai store to thamada sida ngasigo na decomposition reaction ki type se sibodang tawge as per the syllabus of class 10 matungina hoja ngasigo na ina na jagli che combination reaction ga types of reaction ki part combination reaction and decomposition reaction which magi example lo na sibok tawre mayam na chamam na ba kitang explain to haning ba khangda ba ni doubt lai ta su comment box ta comment pibiro aduga ai phone number su yaubani adu mayam na ai mona chat tawbiro aduga khangda ba do koi share tawraga correction tawminasi yengbiru viewer puna maku aroi bada namukana khurumjari next day 13 chemistry book ayam taram na ngai view the makha tawa types of reaction continue to thank you